imam njuh za ljude koji imaju lošu namjeru prema Crnoj Gori. Ja vas pozivam sve na ovaj veliki petak, simbolično, da uradimo sve, da se vratimo pravim vrijednostima i odbranimo našu državu. Da naša država vaskrsne na drugačijim politikama, odgovornim ljudima, poštenim ljudima koji mogu da daju neku dodatnu vrijednost i učine da ova zemlja ne ode u rukama tuđih ljudi koji je niti vole, niti osjećaju, samo misle da sa njom mogu da rade što god žele, da je nekako muzu dok im bude davala taj novac koji oni žele, a onda da je ostave i da se nikad više na nju ne osvrnu. Ovi ljudi ne vole ovu zemlju i ovi ljudi su došli da bi svaku instituciju doveli u još gore stanje i bacili još na niže grane. Ja vas preklinjem da uradimo nešto, da odbranimo Crnu Goru. Crnoj Gori treba neka održiva, kvalitetna politika, a ne politika šarlatanstva koja će sve da daje u besinje.